The Voice of the People Party swept the election to the Khasi Hills Autonomous District Council. The party secured 17 seats out of the 29 seats in the council. The party secured the highest of 17,000 votes in Maulai constituency. Meanwhile, the performance of MDA partners, the National People Party, United Democratic Party and the HSPDP remained dismal, with NPP only securing 4 seats, UDP 5 and HSPDP 1 seat. 2 independent candidates from Laban and Rambrai Jirangam constituency also won. The BJP and Kanam drew blank. The declaration of the result witnessed all-out celebration in the streets as the winning candidates rushed to their supporters. Ya kecing setang ni cuki banyak sosok cuma perlu konstitusi cuki ban senutup kali baik nanti kena ke MP election ya keba ladeng kena do ketua por kecing tray cuki keba tangkan dia kalian cuki BP reki ai do kabut keba arko ada cartam untuk ke MP election mana semua bahkan ni ka dia kecing setang cuki kecing sepuluh cuki baik pak mana semua ai keburam ke kelam keba cuki baik keba kelam cakap nah kalian juga ngam dan buit ngam dan gay pat tang kecingnya komo ngala rai na duk ngasang man mi mga rai ta kajinget ngele ta kajinget ngayai ta kajinget aswa bang mi ni mali si meeting ro ngabo ta kajing duai pa hado man ta sngi ro nganget hi bak ditang gabut ka ba gabang ala mi thok lang ba ditang kajinget ka bang ala ai tilut baro na ka mata ka kam so boleh bodo boleh wala asai ka ni ka lenti ka bang ngan kit lengkot bangai du nai ka jing start bang ala belong tau MDC bala kit lengkot kadi kajing job pai ba jong konstituensi nang kamai bat jinga dati ke jungi kadang sedang ni syakmat di kemen bet jaga babha bat nget scam du ba kom bagi la imi benile election ladu sedang kabor jung jing doi in ikut du kata nya daga bor ke ba oblay ula ai pressure board ni top da kejing sukmen nomor ba hagade kasni kombangi trang ba kejing kala kan wandur hagade ka ri kasi ko bi ka jungi mantaru hagade kanti da kejing job don pom jak parti ko jungi nagade ka dong ka tha jungi na po makros konsensi kada kejing job jong pai ba bat gi kmil ti ko pai ba angnut kermen ya kejing kala lengba jo kada kejing job jak parti ko jungi ni kermen scam in poi be kata ka thong ka pai ba urlong ta ka long ba in yo ya ka sansar ka khadar ka khoi ka suba ka sansar ka khadar le se ka banlong jing ka khu ya bar olang kham ta ma pengil po district council nin wara in perthlani ki an bala don pa dan wara ki an ban perskem shu ya kejing long trai jungi ka khendau ka siap ya ka khai ka pateng batik ni ka spa ka boleh ul ai ya ka negeri ka bi ka jungi ka badai banya thau isi ne bagi perkat kumat kata ngai be start party hin se don hi meeting ne ba ka party kan ses design haga election te ki ba thau ki ba kunut ki dan bi ki thau ma te kata pa ka shon karaju pa ba ki la bishar kan start pa ba jo no presidency ba de party bi kata te la ba ni pe ji ma jong no ba no ka presidency ka ba hi te di ba ki pa ba la pa kumat cha ka voice of the party ka wi hi ba de ba nyir ni pa tre da runti ba 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 hok ba bana sha ka ta chi sekri ka ba biang tam nam ta ki pa ba kum ka mat bin kong hi te kan ka bala te ne kalian jonga hi te kan pa bana be ka chi sekri ka ba bha ko ba hok pe na ta ki pa ba ta ha ji ni lam jong ba dan ni parti ka de ba biang tam mat jonga te ka runti na ka de ba biang tam ni la don pa ka chungman ba ka chung prestom dekat parti kino nam chung parti nam prestom barang ba chung parti kino nam baro ba kuncu ya kecing don dekat chong ni dan ni don chung ba aja sopan ni la don chungman panadu ban kong se ban boy sha kadau ba kadai halo ka nong le chung parti ka ba ni la lech ba dum ba ki house nam ba ki house ni election ni parti ba na mau kuning marka so kan konstitusi ki ai election ki pai mat so parti halo ka nong le ni la ki election kan sipun ba ki mat kum ke parti kum ke tong ni lech ba di ka election MC ba ka ba kma e tolong mangun ra e ga sa sha ka ko Habang kinajit ba dapat kita yang kesan tinggi baru kasih kamu tu itu bangun keren itu manusia itu yang batu mengharap baik
te kalentihi kalong ba kabah matam hi kumbu nomi kmat kum emily katong hi kalong ba ngan haban trestom nak benta kumno ban la ban wara iki jingmentoy nak benta kipai ba aka konsensi ka jungi kata gede katong kabah matam kabah nak leng junga kumbu nomi kmat namar kipai ba ki ai ke jingsania ibu ya ka ki ai ke jingit bat ki bu ya ke jingsania hanong mikmat In JHADC